Plan je da popričamo o Nostr protokolu, šta je zapravo Nostr, čemu služi, šta nam donosi i u kakvoj vezi je sa Bitcoinom. I ljudi koji ne koriste Bitcoin mrežu, čini mi se da će im značiti da čuju zapravo šta je to Nostr protokol, prvenstveno kakve društvene mreže, a i generalno kakve aplikacije, servise nam donosi Nostr protokol kao takav. Mislim da nekako u vremenu u kojem živimo to nam je danas neophodno i nekako je potpuno prirodno što se iznedrilo takvo rešenje u zajednici programera koji generalno razvijaju taj protokol i stvaraju različite aplikacije. Pričat ćemo kakve i čemu one služe i dalje razvijaju taj protokol, taj jezik koji se poprilično raširio sada već. Ovaj QR kod koji vidite u uglu, to je QR kod koji zapravo vodi na sve naše stranice, na Gejzir platformu na kojoj možete zapravo pročitati sve o našem projektu, šta je zamisao ovog projekta, BitChamlera, i naravno možete da donirate ukoliko želite da podržite projekat. Ceo tekst je na engleskom jeziku, tako da je vrlo laki za deljenje ukoliko želite da podelite nekome u inostranstvu. Kao što vidite, cela prezentacija nosi naslov Nostr za umetnike, pa u podnaslovu Sloboda, vlasništvo i ZAPS. Cela prezentacija se bazira na više promociji našeg rada, ali kroz jedan ovakav primer ću zapravo objasniti šta je Nostr i zašto smo mi kao BitChamler izabrali Nostr. I zapravo ja kao umetnik, kao dizajner zvuka, kao čovek koji stvara ovakav neki kontent, negde sam probao da zapravo to neko iskustvo gradim na Nostru tako što ću da zapravo prezentujem BitChamler projekat i da nekako probam da ostvarim neku interakciju koja je zapravo nekako najčistija na Nostru kada poredimo ove poznate društvene mreže koje u sebi imaju algoritam koji nas nekako na kraju krajeva režira i zapravo nam on nameće interesovanje. Na Nostru to nije slučaj, nekako na početku deluje teško uopšte ostvariti bilo kakvu interakciju sa bilo kim, zato što vi prosto kada se pojavite kao entitet na Nostru, ne pratite nikoga, nemate, prazan vam je feed dok vi sami ne izaberete entitete koje ćete da pratite, odnosno sadržaje sa različitih servera, odnosno relejeva. Shodno tome nekako sam polako ulazio u to i u startu deluje teško, ali je zapravo ta komunikacija kada se ostvari je nekako najčistija i zaista imate utisak da se neko interesuje za vas kada vas tako u moru nekog sadržaja baš vas zaprati. Moj neki utisak je da se zaista ceni i gaji i širi na kraju krajeva neki kvalitet, odnosno zaista uloženi neki rad. S obzirom da ne postoje hashtagovi, ne postoji algoritam, generalno kakav je po strukturi sam Nostr, ozbiljno birate šta ćete da okačite na svoj Nostr profil, ako mogu to uopšte tako da nazovem, a vidjet ćete i zbog čega. Primetit ćete kada budete čačkali po Nostr protokolu šta je on i istraživali dalje i na kraju krajeva napravili, shvatit ćete da se često pojavljuje ovaj noj, ljubičasti konkretno noj, je postala, da kažem, maskota, odnosno prirodno se nametnuo logo ili brand kao za Nostr noj. Zašto noj? Pa na početku su, s obzirom da je Nostr zapravo skraćenica, Notes and other stuff transmitted by relays, ali su ga ljudi na početku često mešali sa ostrich, odnosno na engleskom ostrich noj. A na kraju krajeva pročačko sam jednu, da kažem, malo filozofsku misao zašto noj, pa kao nojevi su životinje koje zabijaju glavu u pesak i kao prave se da ne vide neke stvari. Zapravo da ljudi koji koriste Nostr na kraju krajeva provalili su kako funkcionišu servisi koji nam se nude od centralnih nekih firmi, kao što je na primjer Meta, i nekako su provalili ceo sistem algoritma i kako nam se serviraju određene stvari. Shodno tome, mi koji koristimo Nostr, mi smo nojevi koji kao zabijamo glavu u pesak i više nas ne zanima zapravo šta se tamo dešava. Mi smo pronašli neki slobodan prostor naš na Nostru
i apsolutno smo nekako sigurni i otporni na cenzuru i sve što objavimo može biti apsolutno samo naše. Potpisujemo sve što objavimo da je zapravo entitet pod tim nekim ključem, a vidjet ćemo koji su to ključevi, zapravo potpisao sve ono što je i objavio. Šta je uopšte Nostr? Nostr je otvoreni protokol za decentralizovanu transmisiju poruka sa namerom da se odupremo cenzuri na internetu uz očuvanje integriteta. Ne predstavlja web sajt, čak ne predstavlja ni platformu, više predstavlja jedan slobodan prostor na kome može da se gradi zapravo. To je skup pravila koji smo mi kao ljudi koji stvaraju na Nostru usvojili su neka pravila po kojima stvaraju različite alate i kao što ovde i piše, Nostr nam omogućava neometanu cenzorski imunizovanu komunikaciju između korisnika širom sveta. Mogli bismo da kažemo da Nostr nije aplikacija, to je otvoreni protokol. Primjera radi, protokol vam je e-mail. Svima je poznato šta je e-mail. E-mail znači vam je zapravo protokol. A Gmail, Yahoo, šta još postoji, Outlook, Microsoftov, Proton Mail i ostalo, to su sve klijenti, odnosno klijenti ili ti neki prozori kroz koje mi zapravo uspevamo da pošaljemo nešto tim protokolom. Neka vrsta interfejsa. Niko ne posjeduje mrežu, a objasnit ćemo i zašto, a svi je koriste i nekako se ceni sloboda izražavanja, ono što je lepo, a što ne postoji na internetu u tom obliku, da postoji zapravo direktna monetizacija, value for value, a neko može za neku vrstu objave ili nečega što ste doneli na sam Nostr preko vašeg klijenta i sačuvali na relayu, na jednom ili na više relayeva, vi ste poslali jedan notes koji neko može da direktno podrži putem monetarne transakcije. Poenta priče je da je direktna monetizacija zapravo da vama direktno neko uplaćuje određena sredstva bez da to prolazi kroz neku kompaniju kao što je to na primjer X preko Elon Muska za koju on uzima sigurno neki procenat provizije i na kraju krajeva prati sve te transakcije. I ono što je najlepše kod Nostra jeste dobijate jedan apsolutno jedinstveni digitalni suverenitet. Može postojati samo jedan takav profil zato što se zapravo njegova suverenost krije upravo u ključevima na kojima se bazira Nostr. Od čega nam se zapravo sastoji Nostr, odnosno na kojim principima je njegova struktura postavljena. Imamo klijente, odnosno clients, relays i entitete. Klijenti su zapravo ti alati za interakciju na samom protokolu i oni su uglavnom aplikacije koje su sada dostupne i za mobilne uređaje i oni nam služe da zapravo mi kao entiteti uopšte uspemo da učestvujemo na samoj mreži, odnosno da uspemo da pošaljemo poruku, sliku, objavimo, okačimo pesmu, šta god, kulinarski recept. Volim da se vratim na taj primjer zato što postoji aplikacija, odnosno klijent na samom Nostru koji je samo baziran na receptima i to mi je onako sjajno zato što ljudi tamo koji prosto vole da kuvaju i vole da dele recepte su napravili onako potpuno jedan svoj community i strogo je sam klijent baziran na kulinarskim receptima, ali je u suštini ništa drugo do još jedna vrsta društvene mreže. Kao što piše, klijent je lokalni softverski interfejs koji služi kao alat za interakciju sa protokolom. On vrši kriptografsko potpisivanje tvojih podataka i omogućava ti da ih šalješ ili povlačiš sa mreže relaya. Da biste uopšte napravili Nostr, vi prvo morate da generišete dve vrste ključa. Kada generišete te ključeve, skidate jedan ovakav klijent. Preko klijenta, kada ukucate te ključeve, prozor vam se otvara ka Nostr protokolu i sve što vi objavite preko jednog klijenta, vi zapravo potpisujete svojim ključem. Taj podatak na Nostr protokolu završava preko klijenta. Ta vrsta datoteke teksta šalje na određeni relay koji ste vi izabrali da bude vaš relay. Da, baš tako, zato što vi zapravo birate na koji broj relayeva, odnosno računara, servera, serverskih čvorova želite da budete, da kažem, nakačeni. Oni su izolovani entiteti, relayevi.
što znači da vi možete da, ako imate vaš relay, vaš klijent vežete samo na taj relay, što znači da vi možete apsolutno da objavljujete samo nešto na svom relayu i sve dok vi ne obrišete sa tog računara, sa tog relaya, sa tog serverskog čvora, ta objava će postojati na Nostru. Poenta, ako želite da budete apsolutno suvereni, poenta Nostra je zapravo u mreži relayeva. Vaša objava biva otporna na cenzuru kada vi zapravo izaberete što veći broj relayeva. Vi možete imati 50 relayeva i ta objava će se zapravo skladištiti na 50 nekih mašina širom sveta, što znači da ukoliko jedan od relayeva želi da vas cenzuriše, on može obrisati ceo svoj server, da kažem, sa svog računara, sa tog relaya, sve. Vaša objava će zapravo samo nestati na njegovom računaru, ali će biti i dalje prisutna na onim relayevima na koje ste se vi prethodno zakačili. I naravno entiteti su učesnici koji koriste protokol. Entitet je svako ko posjeduje par ključeva. Namerno sam ovde napisao svako zato što svedoci smo sa AI-em šta se dešava. Počeli su da se pojavljuju AI entiteti na Nostru i sami generišu svoje public i private keys za Nostr i tako postaju legitimni entiteti kao što smo i mi. A možete imati više ključeva i samim tim više nekih profila zapravo na Nostru. Suveren entitet generisanjem kriptografskog identiteta koji je zasnovan na ključevima postajete suvereni entitet koji posjeduje sopstveni prostor u digitalnom metru i taj identitet se sastoji iz parova ključeva koji funkcionišu kao neka vrsta digitalnog DNK. Koji su to ključevi? Pa imamo Nostr public key i imamo NSEC, odnosno Nostr, slagaću vas, security, šta god, private key u suštini. NPub je zapravo vaše, da kažemo, javno lice, baš ako bismo mogli to da nazovemo username, ali čak i nije username zato što zapravo pravi username možete dobiti uz pomoć jedne druge opcije. Vi zapravo NPub vam izgleda kao jedan skup brojeva i slova, ali on predstavlja zapravo javno vas u tom digitalnom prostoru, odnosno na Nostr protokolu i public key je svima zapravo dostupan. Svako ko ima public key od Bitshamblera može na bilo kom klijentu da zapravo ukuca taj NPub i ja ću se pojaviti kao profil Bitshambler zato što imate moj NPub key. NSEC key je zapravo skriveni ključ koji samo vi imate i prema kome treba zapravo da se odnosite kao prema 12 reči. To je jedinstveni ključ koji samo imate vi i on je zapravo vaš otisak prsta, odnosno on je vaš potpis svake objave koju objavite preko određenog klijenta. On je dokaz da ste vi to objavili. Kao i na internetu, svako može da screenshotuje vašu sliku i da je ponovo objavi preko svog NSEC ključa, odnosno na svom profilu na Nostru, kao screenshot i da kaže to je njegovo. Ali naravno da vi prilikom potpisivanja određene objave, da biste uopšte poslali tu objavu na neki od relayeva, vi morate da zapravo potpišete NSEC ključem i tamo na relayu u metadati stoji naravno da je potpisano tim ključem, odnosno stoje svi oni podaci koji dokazuju da ste vi objavili, tako da je vrlo lako dokazivo da ste vi zapravo prethodno objavili istu objavu. Bez njega vi zapravo gubite kontrolu. Nostr nam omogućava slobodan protok informacija, kao što i nam i Bitcoin omogućava slobodan protok vrednosti, odnosno novca, i obe ove stvari, da kažem, su zaštićene od cenzure, odnosno nijedna država ili kompanija ne može da ugasi niti Bitcoin transakciju, to jest da je prekine, zaustavi, a ni samo
objavljivanje i širenje na Nostru. Oba ova, da kažem, open source projekta imaju zapravo zajednički jezik. Oba sistema koriste javne i privatne ključeve za dokazivanje vlasništva i to ih prirodno čini saveznicima. I value for value, taj model implementira Bitcoin, odnosno Lightning mrežu kao model za direktnu monetizaciju koja se koristi za direktno nagrađivanje određenog kvaliteta, odnosno objave koju doprinosite i uglavnom trenutno na Nostru je onako Bitcoin community jak i samim tim zaista ima dosta kvalitetnog sadržaja o samom Bitcoinu. Ljudi se nekako motivišu da objavljuju o Bitcoinu, odnosno da dalje proučavaju sam projekat i generalno promociju alata koje stvaraju na Bitcoin blockchainu i na kraju krajeva naučnih tekstova i kontenta ovog tipa ljudi kače na Nostri i time od zajednice dobijaju direktnu podršku u vidu malih donacija, u vidu male količine satošija koje nazivaju ZAP. S tim u vezi ste MUA lampica ovde na polici kao jedna vrsta ikonice za sam ZAPS. Bez posrednika naravno i Bitcoin Network je peer-to-peer mreža, odnosno bez treće strane. Direktno, znači, prosleđujete količinu satošija u nečiji novčanik, tako da svaki klijent zapravo ima integrisan deo koji se tiče voleta. Uglavnom klijenti vam daju opciju njihovog voleta, ali vi nužno ne morate da koristite njihov volet, već prosto možete da stavite Lightning adresu onog novčanika koji koristite. Ja koristim Coinos Hot Wallet, web Lightning Wallet, dosta dobar i pouzdan i brz i jednostavan je prosto za korišćenje i odličan je za male količine u vidu donacija. Zašto mi je to takođe dobro? To nekako sam odvojio finansije u tom smislu i koristim Coinos isključivo za donacije. Geyser fund je vezan za taj Coinos i sve to što zaradim od, da kažem, promocije i stvaranja na BitChamler kanalu ja zapravo pratim kroz Coinos wallet. Šta je Satoshi? Ajde, možemo da ponovimo za ljude koji prvi put slušaju. Satoshi je zapravo najmanja jedinica Bitcoina, što je sjajno, zato što nemamo opravdanja da govorimo, a on je sad previše skočio, ja nikad u životu neću kupiti taj Bitcoin. Vi možete kupiti mali deo, fraktal jedan Bitcoina, odnosno jedan deo jedne Bitcoin jedinice koji je zapravo predstavljen kroz Satoshi, kao što je para kod dinara i jedan Bitcoin ima 100 miliona Satoshija. I ovde mala predstava, evo kako to zapravo izgleda. U samu prezentaciju sam umetnuo i profil sviublokade.fdu koji je zapravo studentski profil na Nostru i negde su oni takođe pronašli Nostr kao rešenje za širenje njihove priče i studentskog pokreta. Tada kada su razmišljali o Nostr protokolu nisu znali dokle će ovo sve da ide i prosto nisu smeli da se oslone samo na Instagram kao platformu za deljenje onih fenomenalnih reelova koje generalno kače i tražili su neko alternativno rešenje. Ovde s druge strane moj wallet u kome možete vidjeti primljene transakcije putem Lightninga. Ovo je inače wallet u Primal klijentu, Primal aplikaciji koju možete da preuzmete u App Store-u, imate Primal, kucajte Primal ili Damus. Damus i Primal preporučujem kao društvene mreže, da kažem, na Nostr protokolu i ovo je wallet u Primalu gde vi možete da zapravo vidite odakle vam je stigla koji zap. Zapovi mogu biti različiti. Ovo je negde default zap settings koji vam daje Primal kao takav. Sa sve ovim porukicama slatkim imate određene količine satošija koje možete da date, ali vi svakako sve ovo možete da korigujete i da stavite u onoj količini u kojoj želite.
negde je najmanji ZAP 21, simbolično do 21 milion verovatno. Ovo su samo neki od klijenata, znači rekli smo da su klijenti zapravo vrsta aplikacija, ali ne moraju nužno biti društvene mreže, mogu biti razne platforme za prodaju, znači imate bukvalno kupujem, prodajem na Nostru, razmena kulinarskih recepata, imate Spotify na Nostru, platforma za promociju muzike, različite zaista aplikacije koje se razvijaju. Kada generišete zapravo NPub i NSEC ključ, bivate na svim ovim zapravo klijentima viđeni. Primjera radi, ja koristim Primal, a ne koristim Damus. Neko odabere Damus da koristi kao klijent za društvenu mrežu, on može preko mog NPuba da vidi sve što ja objavljujem. Primjera radi, dopisujemo se, vi koristite Damus, ja koristim Primal, apsolutno poruke stižu iz jedne u drugu aplikaciju. Zašto? Jer relayevi su međusobno povezani i prosto čuvaju se podaci ne unutar jedne server kompanije, već su rašireni svuda. I to je sjajna stvar. Ne moram da koristim Instagram da bi učio nešto što kači neko samo na Instagramu. Imam protokol koji je jezik svima poznat i svi koriste taj jezik. Šta mi je donao? Donao mi je zapravo zaista neka divna poznanstva, bar u digitalnom svetu. Upoznao sam i neke umetnike koji stvaraju i objavljuju svoje radove na Nostru, a nekako se baziraju na generalno Bitcoin filozofiji kada stvaraju. Napravio sam komunikaciju i sa Bitcoin Film Festivalom, na koji bi trebalo da pošaljemo nekakav sadržaj za ovogodišnji festival koji oni generalno svake godine održavaju u Varšavi. Stupio sam u kontakt sa bitcoinerima naše zajednice, neke koje nisam poznavao kroz grupe koje inače koristimo. To me je dovelo do događaja koji spremamo i koji se dešava u Beogradu u Zapa Barci. To će zapravo biti jedna vrsta meetup, druženja, koncerta na splavu na reci i muzičari će prosto svirati na samoj sceni, a njihovi fanovi će moći direktno da ih podrže u vidu zapova putem streaming prenosa, što je onako dosta inovativno za koncerte, da vi kao fanovi možete da pratite, naravno, pratite u online prostoru, ali do sada niste mogli to da podržite na ovaj način, podržite onog izvođača kog pratite i čiji ste fan. Biće dvodnevni događaj i prvi dan će se zapravo bazirati na nekoj vrsti predavanja, odnosno nekih radionica, gde će ljudi moći da čuju više o Nostru. I kako je nastao ovaj projekat? Pa upravo je nastao preko Nostra, odnosno povezali se bitcoineri iz celog sveta. Naravno, neko je tu više potegao, neko manje i kao što vidite čak i dizajn radio čuveni Bitko, što je onako prepoznatljivo njegov stil i naravno Noj i Bitcoin onakav kakvog ga Bitko vidi. Deluje mi da se Nostra sve više razvija i da ćemo ga sve više koristiti. Evo, ovdje sam podelio čak Bitkov profil na Nostru. Njegovi su radovi zapravo izašli u Bitcoin Art magazinu, što je onako dosta značajno. Zašto ne biste podelili, neko možda nešto nauči iz vašeg teksta ili s druge strane nekako utičete na nekoga i ljudi to generalno prepoznaju. Dobijate male količine satoshija koje svakako ne bismo trebali da posmatramo samo iz ugla cene u dolarima, eurima, dinarima, već prosto da ih gledamo kao novac koji će vremenom biti sve vredniji i ne trebamo ih u tom smislu podcenjivati. Ne tako divna scena, ali divna zbog toga što sam naišao na profil Seraph. Sam Nostra protokol preko klijenata vam ne nameće sadržaj. Sam sam naišao na upravo ono što se u tom nekom trenutku dešavalo, a to je ozbiljna policijska brutalnost u Valjevu i čovek je sa svog prozora zabeležio ovakav snimak i podelio ga na Nostru za svaki slučaj, zato što je ovo konkretno onaj moment one brutalnosti koju ćemo onako, ja mislim, pamtiti dosta dugo kao jednu zaista strašnu stvar koja se desila tog dana.
i nekako je važno što je podeljeno i prosto, eto, mislim da je i važno da stoji i na ovoj prezentaciji. Kako funkcioniše zapovanje? Prosto imate ovde ovako komentar, like, share i munjicu, odnosno zap. I ja kad udarim tu munjicu, poslao sam 21 Satoshi Revolution Rocks profilu. Primjera radi, kad idem na edit svoje objave, ja imam request to delete. Šta se onda dešava? Moj klijent zapravo šalje relevima svim na koje sam ja nakačen zahtev za brisanje sa tih releva i to se automatski briše. Primjera radi, ja ne mogu da editujem sad ovu objavu, što je takođe sjajno i što nekako dodatno, sad primjera radi, napravio sam gramatičku grešku, nema edita jer je ona tako zapisana na releju, što je sjajno jer nas nekako tera da malo povedemo računa o tome kakav sadržaj kačimo i koliko se zapravo ozbiljno pozabavimo pre objavljivanja. Pozdravljam vas.